nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 aho twongeye kugaruka muri studio rero abari mu gihugu cy'u Burundi abari mu Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye mwese nabasuje kandi mbone kubaha ikaze kuri izi mikoro. Ubu rero tukaba tugiye kureba amwe makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, ariko kandi turibanda ku makuru yamaze kumenyekana muri teritwari ya Walikale, amakuru amenyekanye mu mujyi wa Goma ndetse no kubijyanye n'umutekano rusange wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikibazo gikomeje gukwirakwira akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Ibi byose rero akaba ibyo tugiye kuba twagarukaho, ari nayo mpamvu ngusaba kutaza kujya kure y'inyakira amajwi yawe ndetse na screen yawe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro makuru tugenda tukugezaho. Niyo mpamvu rero nsaba abantu mwese mudukurikirana kubanza mugakanda subscribe cyangwa se s'abonner ku batarabikora, abamaze kubikora like ndetse na share nibyo nyenzi kandi n'iby'agaciro. Inkuru dukesha ikinyamakuru AP News iravuga ko kugeza uyu munsi Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari agace kari mu kaga gakomeye cyane kuva kakigorirwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 umwaka umwe wonyine gusa gafashwe n'izi nyeshyamba. Igitangazamakuru AP News nacyo gishyigikira imyanzuro n'amakuru ivuga ko uyu mutwe wa 23 ushyigikirwa n'ingabo z'u Rwanda. Umwaka umwe urashize inyeshyamba za M23 zifashe umujyi wa Goma. Uyu munsi ngo ziracyafite ubutegetsi ku murwa mukuru n'ari Kivu y'Amajyaruguru kandi zikomeje kugenzura uyu mujyi wa Goma. Ibimenyetso by'intambara yabereye i Goma muri Mutarama 2025 hagati y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 biracyagaragara. Nubwo ubuzima bwatangiye gusubira ku murongo gahoro gahoro, amasoko agaragaza ko hari abantu kugeza uyu munsi birumanganya bakiyoberanya, ariko mu by'ukuri babayeho mu buzima butari bwiza. Nta terambere ry'ubukungu rifatika riboneka. Gufungwa kw'amabanki hakurikirwa ndetse no gufungwa kw'ikibuga cy'indege mpuzamahanga byashegeshe bikomeye ubukungu bw'umujyi, bituma imiryango ibihumbi igwa mu bukene bukabije. Ibi byongeraho ibikorwa bitandukanye bikorwa n'abitwa inyeshyamba z'umutwe wa 23, ariko bakaba bishinjwa kuko bitagaragara ko hari abari bafatirwa muri ibi bikorwa bitwikira amasaha y'ijoro bagasahura ingo ndetse bagatega abaturage bakabambura ibyabo. Ibikorwa by'ubujura n'ububandi bireze by'umwihariko mu maduka n'andi mu bice bigiye bitandukanye. M23 AP News ivuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda niyo ifite imbaraga kurusha indi mitwe irenga 100 yitwaje intwaro iharanira kugenzura ibice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikungaye ku mabuye y'agaciro hafi y'umupaka w'u Rwanda. Intambara yateje kimwe mu bibazo bikomeye by'ubutabazi ku isi, aho abantu barenga miliyoni 7 bavugwa bavanywe mu byabo, nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bitangaza. Nyuma y'iyongera rikomeye ry'imirwano mu ntangiriro z'umwaka ushize, inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Goma, ukaba ukiri mu maboko yazo kugeza ubu. Mu mujyi rwagati wa Goma, agace k'amabanki ni kamwe mu bigaragaza neza impinduka zabayeho. Inyubako zaho zizuzuyemo abantu ubu zarafunzwe, imashini zibikuza amafaranga zizwi nka ATM mashini ntizigikora, kandi ibyapa by'amabanki byakuweho. Ibi bigaragaza ko serivisi zijyanye n'imari n'ibigo by'imari zahagaze aho inyeshyamba za 23 zifatiye uyu mujyi. Ibi kandi bikaba isoko ituma ubukungu butera imbere. Bivuze yuko uyu mujyi wa Goma uri kudindira mu iterambere ndetse kuva wafatwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, ahubwo kugira ngo utere imbere ubukungu bwabo buri gusubira inyuma. Ibyo bituma abaturage benshi bishingira cyane ku koherereza ndetse no kubikuza amafaranga binyuze kuri telefone zigendanwa n'uburyo bubafasha kubaho ariko buhenze cyane, ibizwi nka M-Pesa ndetse n'andi masosiyete agiye atandukanye akoreshwa mu itumanaho. Grace Omari utuye mu gace ka Cumage agira ati uyu munsi dutanga kugera kuri 35.5% kuri buri kubikuza. Ibyo ni amafaranga menshi cyane ku miryango ifite hafi ya ntacyo isigaye yinjiza. Nubwo bimeze bityo, ku isoko rya Kituku ari ryo soko rikuru ry'umujyi, kwa mbere abantu bari benshi nk'uko bisanzwe kuri uwo munsi w'isoko. Amato atwara ibicuruzwa ava mu byaro byegeranye ahagaragara ku cyambu apakurura ibiribwa bihita bishirwa ku meza y'abacuruzi. Abagore bicaye inyuma y'ameza yabo bagurisha imboga, ifu, imyenda yacagwa n'ibindi byibanze, ariko imigendekere yabo ngigaragara nk'iyananiwe. Amaso yabo hagaragaza umunaniro. Nubwo ibikorwa by'ubucuruzi bitigeze bihagarara burundu, byatakaje imbaraga n'icyizere.
abakiriya ngo ni mbarwa ndetse n'abaza bafite amafaranga makeya. Ibi bikagaragaza ubuzima bukomeye cyane kandi bugoye buri kurangwa muri uyu mujyi wa Goma. Esperance Mushashire w'imyaka 44 akaba ari umubyeyi w'abana 12, amaze imyaka myinshi agurisha imboga. Yibuka igihe yabagaho mu cyubahiro, ariko ubu ngo siko bimeze nk'uko abivuga. Avuga ko abakiriya benshi baza kubaza ibiciro gusa nyuma bagahita bigendera bataguze. Ati duha ku giciro kiri hejuru ariko nitugurishe hafi na busa. Abakiriya n'amafaranga bagifite, abana bacu ntibakijya ku mashuri. Mu gace ka Mugunga ku nkengero z'umujyi wa Goma ngo ubuzima bwa buri munsi bukomeje mu ituze risa n'iryo kwiyumanganya. Agata Hangi utuye muri aka gace yagize ati ibintu byarushijeho kuba bibi. Mbere nagurishaga nkanabona amafaranga, nkabona icyo kurya kandi nkivuza, ariko ubu nta mafaranga akiboneka. Ibyari bizigamye byarashize, nayo twari dusigaranye inyeshyamba za M23 zaraje ziyatwara mu rugo. Nk'uko bigenda ku miryango myinshi ngo abana bahangi ntibakijya ku ishuri, iby'ingenzi byonyine byasigaye ni ugushaka ibyo kurya aho kuba ndetse no kurokoka. Yongera ati nta kintu tukimenya cyo gukora. Kuri kaminuza umwarimu w'ubukungu akomeza kwigisha abanyeshuri be, agerageza gusesengura uko ibintu byifashe mu buryo bugoye gusobanurwa n'amategeko asanzwe y'ubukungu. Deo Bengeya asobanura ubukungu bwahagaze kubera kubura ibigo by'imari. Avuga ko hatabayeho amabanki nta kuzahuka bishoboka k'ubukungu bw'umujyi wa Goma. Nta nguzanyo, nta shoramari, nta kurunda imari y'abaturage, imiryango ikoreshwa ibyo ifite ko ishoboye, nta cyizere cy'ejo hazaza. Ati bisobanuye neza ko hakurikijwe ibyavuzwe n'uyu Deo Bengeya, umwarimu muri kaminuza umujyi wa Goma nta hazaza ufite mu gihe ugikomeje imibereho nk'iyi ngiyi. Ati ubukungu bw'umujyi wa Goma nyuma yo kuwufata buri mu bikomeye cyane. Ubushobozi bwo kugura bw'abaturage bwaragabanutse, bamwe barahunze umujyi, imishahara yagabanutse n'ishoramari n'ubushomeri bwariyongereye kuko nta kazi kakiboneka. Umwaka umwe nyuma yo kugwa kwa Goma mu maboko y'inyeshyamba, abaturage bakomeje gutera intambwe nto bayobowe n'ukuri kumwe gusa, gukomeza kubaho nubwo ejo hazaza hagaragara nk'atazwi neza. Ati icyizere cy'uyu munsi nacyo ni gikeya, nubwo dutekereza ko ejo wenda bishobora kuba byakunda. Aba ni abaturage batuye mu mujyi wa Goma baganiriye n'igitangazamakuru AP News dukesha inkuru igaruka kuko imibereho ihagaze mu mujyi wa Goma. Tunyarukiye no ku zindi ngingo. Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati twabonye kandi dukusanya ibimenyetso by'uburiganya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane ayanyuzwa mu Rwanda. Iyi ni inkuru yashyizwe hanze n'igitangazamakuru RFI kigaruka ku bijyanye n'amabuye y'agaciro muri aka karere. Hashize umwaka umwe umutwe wa M23 ufashijwe n'abawushyigikiye baturutse mu Rwanda nk'uko igitangazamakuru RFI kibivuga ufashe umujyi wa Goma, umujyi munini wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ahacukurwa amabuye y'agaciro menshi muri Kivu y'Amajyaruguru harimo na Rubaya haracyagenzurwa n'uyu mutwe witwaje intwaro. Michael Duduni, umuyobozi wa porogaramu ishinzwe guteza imbere imiyoboro isukwe kandi ishinzwe gutanga amabuye y'agaciro mu buryo buboneye, avuga ko bakusanyije ibimenyetso byinshi by'uburiganya mu bucukuzi cyane cyane bw'amabuye anyuzwa mu bihugu bihana imbibi. Nk'uko abivuga, umutekano wakomeje kuzamba n'ihagarikwa ry'imiyoboro y'ubucuruzi buboneye byongereye ibi bikorwa bitemewe. RFI ubu ibintu byifashe bite mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kivu cyane cyane Rubaya? Igitangazamakuru mu nkuru cyashyize hanze ivuga ko ngo Michael Duduni yavuze ati agace ka Rubaya kari muri teritwari ya Masisi karacyagenzurwa na M23 n'abafatanyabikorwa bayo. Ibikorwa byacu byose muri ako gace byarahagaritswe, ariko dukomeje gukora mu bindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru nka Warikare aho umutekano umeze neza kandi hakiboneka isoko rikorwa mu buryo buboneye bw'amabuye ya Siriti, Tantalin, Tungsten ndetse na Eten. Ati muracyabona amakuru ku bibera Rubaya nubwo mutakihakorera? Yego, nubwo tutakihakorera ku mugaragaro, ati dukomeza kubona amakuru anyuze mu miyoboro yacu. Aya makuru ngo ugomba kuyakira witonze, ngo ariko hari amasoko menshi ahuriza ku kuba ibikorwa by'ubucukuzi bikomeje Rubaya bitari bitangaje mu gihe hari intambara. Igitangazamakuru cyabajije ati ese ibikorwa by'ubucukuzi byiyongereye nyuma y'uko M23 ifasha ako gace? Yagize ati biragoye kuvuga ko byiyongereye. Ubucukuzi i Rubaya ndetse no muri Masisi bwahoze buri hejuru kuva kera. Iyo nta bugenzuzi
bari hafi, urwego rw'ibikorwa rushobora guhindagurika cyane, ariko amakuru amwe n'amwe yerekana ko ibikorwa bikomeje kuba byinshi hafi ya Rubaya, bigashyira igitutu gikomeye ku miyoboro y'ubucuruzi biboneye harimo no mu bihugu bihana imbibi. Ati mubona se ko ubucuruzi bwa magendu bwiyongereye? Ibi ni byabajijwe uyu mugabo n'igitangazamakuru RFI. Yagize ati yego, ihagarikwa ry'ibikorwa byacu mu bice bimwe ntibisobanura ko ubucukuzi bwahagaze, ahubwo byongereye ibyago by'uburiganya. Twabonye kandi dukusanya ibimenyetso byabwo, cyane cyane mu kohereza amabuye mu bihugu bihana imbibi mu Rwanda, nko mu Rwanda. Imibare yacu y'imbere mu gihugu ku musaruro w'amabuye yakurikiranwe mu Rwanda yagumye ihagaze neza mu 2025, ariko imibare mpuzamahanga igaragaza izamuka rikomeye ry'ibitumizwa bya tantari bivuye mu Rwanda. Ngo ibi byemeza ko ari ibyago bifatika by'uburiganya kandi bigashyira ikibazo kwishyirwa mu bikorwa ritaringaniye ry'amabwiriza yo gukurikirana inkomoko y'amabuye ndetse no kwitwararika mu bucuruzi. RFI ikomeza ibaza iti mutinya ko imbaraga zakozwe mu bucuruzi buboneye zishobora gusubira inyuma? Ati yego rwose, iyo hari abubahiriza amahame abandi ntibayubahirize bitanga ubutumwa bubi. Ibi bishobora gutesha agaciro imyaka igera kuri 15 y'imbaraga zo gusukura imiyoboro y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no gusubiza inyuma intambwe yari imaze guterwa. Ati se mufite imikoranire M23? Agira ati oya, nta mikoranire dufitanye nabo. Mu gihe cyose ako gace kakigenzurwa na M23, gusubukurwa ibikorwa mu buryo bufatika ntibishoboka. Ni ngombwa kuzirikana imiterere yaho imiryango icukura amabuye mu buryo bw'ubukorikori imaze imyaka myinshi Rubaya. Nta mushinga ushobora gutsinda utabashije kubigiramo uruhare ndetse no kwita kuri ubwo butandukanye bw'ubufatanyabikorwa. RFI yakomeje imubaza ati mubona mute urutonde rw'imitungo y'ubucukuzi rwoherejwe i Kinshasa ndetse ni Washington? Ati porogaramu yacu ikora gusa ku mabuye y'ubwoko butatu, ntabwo dukurikirana by'umwihariko cobalt, lithium cyangwa se zahabu, ariko ihame ni rimwe, nta mushinga w'ubukungu ushobora gutsinda utubahirije inshingano zo kwitwararika, inshingano zo kubazwa ibyo ukora ndetse n'uruhare rw'imiryango yaho. Ati hagomba kuba ubufatanye bw'ubukungu impande zombi. Imyaka 15 ishize uburyo dukoresha bwerekanye ko guhuza ishoramari ry'ubukungu, kwinjiza imiryango icukura mu buryo bw'ubukorikori n'umutekano bihamya bigira ingaruka nziza, harimo no kugabanya ihohoterwa n'amakimbirane y'umushinga uwo ari wo wose. Ugomba gushyira izo ngingo mu bikorwa kuva utangiye. Aya n'amagambo rero akubiye mu itangazamakuru RFI agaruka ku bikomeje kujya mbere. Warikare rero naho twerekejeyo tukiri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ati kwicwa k'umukuru w'umudugudu aho bita Bushani hafi ya Kashebere mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba za M23, ibi byamaganwe n'abaturage. N'amahano rero yavuzwe muri teritwari ya Warikare agaragaza bimwe muri gukorwa ndetse bikunze gushinjwa cyane cyane nanone izi nyeshyamba zo mu mutwe 23 mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki 25 zishyira ku itariki 26 Mutarama uyu mwaka no 2026 nibwo umukuru w'umudugudu wahitwa Bushani, village ya Bushani ere hafi na Kashebere muri groupement ya Rubereke muri teritwari ya Warikare. Uyu muyobozi yishwe arashwe ariwe mu rugo ahagana ku isaa 5 z'ijoro mu bihe bikiri urujijo. Amakuru yemejwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Warikare wa Niyanga agaragaza ko ubu bwicanyi bushinjwa inyeshyamba za M23 ngo zikorera zikanagenzura utu duce two muri Rubereke muri uyu mudugudu wa Bushani, ngo kuko batumva undi ushobora kuba yagira uruhare muri ibi bikorwa. Ngo bishoboka ko yaba yarashinjijwe gukorana na Wazalendo cyangwa se igisirikare cya leta ya Kongo FARDC akaba yafatwa nk'umugambanyi nk'uko bivugwa n'abaturage baho. Abagabo bitwaje intwaro ngo batera urugo rw'umuyobozi shefu baramurasa, nyuma bahita bahunga bajyaho ahantu hatazwi, ngo yahise apfiraho imbere y'abagize umuryango we, bituma abaturage ba Bushani bagwa mu gahinda n'ihungabana rikomeye. Ubu bwicanyi bushya bwongereye umwuka mubi w'umutekano umaze igihe uri mu kaga muri aka gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Abayobozi b'umuco bavuga ko bari mu kaga gakomeye kuko bahindutse intego yihariye y'amatsinda yitwaje intwaro akora muri utu duce mu kubagirira nabi mu rwego rwo gutera ubwoba abaturage. Mu cyumweru cyari cyabanje undi mukuru w'umudugudu waho bita Burutsi nawe yishwe mu buryo busa n'ubwo ariwe mu rugo. Ngo ababicanyi barakurikirana ko byateye impungenge zikomeye umuyobozi
b'inzego z'ibanze n'imiryango ya societe civile, aho babifata nk'igikorwa cyo gutera ubwoba ndetse no gucecekesha abayobozi gakondo n'abaturage, bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuri benshi. Kubera ibi hari amajwi menshi asaba ingamba zihutirwa zo kurinda abayobozi b'umuco ndetse no gushimangira umutekano mu duce turi mu kaga. Ku ruhande rwabo ubuyobozi bwaho busaba ko hafungurwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane uwo ari wese wagize uruhare muri ibi byaha, ndetse nibamara gufatwa bashyikirizwa ubutabera ubundi bakurikiranwe kuri ibi byaha by'ubwicanyi n'urugomo. Mu gihe hategerejwe ibisubizo, abaturage ba Bushani bakomeje kubaho mu bwoba batinya ibindi bitero, mu gihe umutekano muri aka gace ukomeje kuba muke kandi mu by'ukuri bigaragara ko ihungabanywa ryawo rikomeje kurushaho kwiyongera. Dukomeje n'andi makuru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe umwaka wose ugiye gushira, icyemezo 2773 gifashwe cy'akanama k'umuryango w'ibigega gashinzwe umutekano ku isi Loni, Kinshasa irasaba Loni gusoza inshingano zayo zose zikubiye muri iyo nimero matricule 2773 igaragaza imyanzuro ndetse n'amahame yafashwe agamije amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Kubera uko umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nyuma y'igarurwa ry'imijyi ya Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC 23 ushinjwa gushyigikirwa n'ingabo z'u Rwanda. Akanama k'umutekano ka Loni ngo kafashe ku bwumvikane icyemezo 2773 muri Gashyantare, no kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize 2025. Icyo cyemezo cyamaganye u Rwanda ku ruhare rwarwo mu gufasha AFC M23, gisaba ko ingabo zarwo ziva ako kanya ku butaka bwa Kongo, kandi gisaba ko AFC M23 ihita ihagarika imirwano. Nubwo bimeze gutyo, ngo hashize hafi umwaka iki cyemezo 2773 gifashwe nikirashyirwa mu bikorwa. Abasesenguzi benshi bavuga ko kugishyira mu bikorwa bya bimwe mu nzira nyamukuru yo kugera ku mahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze imyaka hafi 30 bwugarijwe n'intambara n'umutekano muke. Ku wa mbere tariki 26 Mutarama 2026 mu nama y'ibihumbi 1096 y'akanama k'umutekano ka Loni yari igamije guteza imbere ndetse no gushimangira iyubahirizwa ry'amategeko mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga. Ambasaderi wungirije w'Uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Loni, Madamu Jacqueline Kabengere Rukundura, yasabye Loni gushyira mu bikorwa byimazeyo ibyemezo byayo hashingiye ku itegeko nshinga rya Loni. Yagize ati: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irasaba akanama k'umutekano gusoza byuzuye inshingano zahawe n'ingingo ya 24 y'itegeko nshinga rya Loni, rigashyira imbaraga mu guteza imbere no gushimangira iyubahirizwa ry'amategeko mu bikorwa byose bya Loni. Ibi bisaba ishyirwa mu bikorwa rikomeye ry'ibyemezo byafashwe, gufasha byihariye ibihugu byugarijwe n'ibibazo no gukoresha neza ibikoresho akanama k'umutekano gafite mu bihe by'intambara, ndetse ni ngombwa kandi ko habaho uburyo bworohereza inzego z'ubutabazi kugera ku baturage nta nkomyi. Ambasaderi Kabengere Rukundura yanavuze ko gushimangira iyubahirizwa ry'amategeko ku rwego mpuzamahanga bisaba imikoranire ihamye hagati y'inzego zitandukanye za Loni, zirimo akanama k'umutekano w'inteko rusange ya Loni, y'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ndetse n'imiryango yo ku rwego rw'uturere. Ibi byatumye ibikorwa bigamije amahoro bigira uburemere n'ingaruka nziza. Yongeye ko imiryango yo mu turere cyane cyane yo muri Afurika igira uruhare rukomeye mu gukemura amakimbirane mu mahoro no gufasha ibihugu gushimangira inzego zabyo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko ikomeje kwiyemeza amahame n'indangagaciro z'itegeko nshinga rya Loni, ikanaharanira isi ishingiye ku mategeko, ubutabera n'ubufatanye mpuzamahanga bigamije amahoro arambye kandi ahuriweho ku butaka. Uko umutekano wari umeze mbere y'icyemezo 2773 niko ukomeje kuba, ndetse warushijeho kuba mubi nyuma y'icyo cyemezo. Nubwo hari intambwe zivugwa mu biganiro bya Washington hagati ya Kinshasa na Kigali, ndetse no mu biganiro bya Doha bere mu mubano wa Kinshasa na AFC 23, umutekano nuratanga icyizere impande zirebwa n'ibibazo zikomeje gushinjanya kudashyira mu bikorwa ibyo zumvikanyeho. Nyuma gato y'ifatwa ry'icyemezo 2773, AFC M23 ifashijwe n'u Rwanda yakomeje kwagura ibice igenzura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uretse uko byari bisanzwe
ubu yashyizeho ubuyobozi bwayo mu bice igenzura bituma Kinshasa itabigiraho ijambo. Nubwo leta ya Kongo ikomeje kubyamagana, M23 ikomeza kwishimira ibyo ivuga ko yagezeho birimo umutekano, serivisi rusange n'ibindi. Nubwo uwo mutwe wavuye mu mujyi wa Uvira kubera igitutu cyashyizwe ku Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, watangaje ko utazongera kuva mu bice byose ugenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi mu gihe Kigali yakanye uruhare rwayo mu bihe byashize, nubwo hari raporo za Loni zibigaragaza, ngo u Rwanda rwemeje ku mugaragaro binyuze muri ambasaderi warwo Washington ko rufitanye imikoranire ya gisirikare na M23. Ibikorwa bikomeje gukaza umutekano muke ndetse no kongera ibibazo by'ubutabazi n'ubuzima bw'abaturage muri ako karere.